bazalwane umuntu kaNkulunkulu fanele ngimbone ngisekhona imile phambi kwakhe ehlala sitwe emfihlelo ehlala engesabi indoda engasabi ukuthi ngihleli la engasabi ededeliso zasezulwini ededela ngikhona yini menzabe lengidithi wacindezelwa angacindezelwa abayeko abantu abagifta sebenze in the house of God asiyeke iphiwo azingena emathonjeni kuphela iphiwo azingena abantu bonke ibhayibheli lithabiso umntu kuzophila uNkulunkulu uyathula umoya wakhe phezu kwenyama yonke amadoda akasazokwenzani amadoda eze izizwe zenze ayathi kodwa baseyifikile nithunyelwe ninomsina kuyifuna ama-scriptures already zemakingona ama-scriptures iphezu kwenyama inkonzo asibeke amabhayibhelini iphezu kwenyama ifundiwe lento masiqale isiphasi njalo masiqale isiphasi musu usifundisele ngasiye wena uloku uyosifundisa ufesiyela uloku usifundisa ukuthi usibanibani wasana ubani isizaphi leyo Moses basalwane wasana ubani hey sifuna uthixo futhi lento yamokhazela yona ayihambe nomoya ingahambi nje nenyama uzigcwelela ekhanda lakho basalwane nizoqinisa abakhosikazi ukuba bishop uthini ba bishop ubeba ngathi cha ngiyaphinda futhi ngithi yekani lamakhosikazi asebenza wafundise ngabushaso lamakhosikazi agifted uNkulunkulu wanikile ngisho ama-gifts of healing deliverance lamakhosikazi ayashumayela mawuwenike ngeshumayela uzozwa ukuthi wathi umlilo phezulu ezulwini mawungaba phambi kwayo usho ukuthi uyindoda ayiyeke ukushumayela bese iyaleka ukushumayela shumayela-ke mzalwane osixoxela ama-stories asifundi siphinde sizwe asifundi kuyizwe enjalo nakuyizwe la endlini thabe somhlaba iyona funa nje amagada ngani yona lento amakhosikazi ethu azilutho uma bishop uthatha imoto basalwane enkonzweni yamakhosikazi eyofundisa amakhosikazi usho ngathi omama noma bishop eyofundisa amakhosikazi fana funde omama nisuke emizini nambe lofundisa amakhosikazi nibe ney'nkonzo lezine kungekho muntu khona wena wedwa udrive imoto nomngadi uyoshumayela emlazi engekho umngadi uyoshumayeza amakhosikazi angahambi wamangisi kumngadi angahambi umngadi phambi kwabo moya amakhosikazi awukhonzi asenzisi futhi asenzisi izokumosha lento usenzisa manje uyabona into wenza ukuthi umuntu phambi kwabantu ukumbona umuntu umeshaya nabantu ediniwe emfundisi haleluya udiniwe phakathi uxabe nomngakhe ekhaya udiniwe khaya ehlekisa uzokwenza inyani phela wananga umuntu ayihlekisa kanti kubanga into engakho utshela indoda la ekhaya indoda yenzeni kabe kuba nemali yesingo yenza ibambe imali yesingo ama-gift yakulendlu kanjani mayibonakala ukuthi umuntu umvangeli angayiyeka bafethu hamba ayovangela ungalokhu kuthiwa uphilani uvangela kuwanake igqoke ibhuluku uphilani kanti kukhona ubalo lapha emlazi ukhona ulo uhleli uyekile ngoba intombazane uhleli uyekile intombazane ayinayo uhleli intombazane ayinayo inkulumo uhleli angakhuluma into eserious kabi akhona amantombazane afuna uJesu afuna uhlengiwe wame phambi kwabo khona amadoda adlala ngamantombazane afuna uhlengiwe kuzothiwa kanjani ukuthi ngoba izipho zikamoya zifuna zisebenze nginomntu kakhuluma kodwa ngoba nomama wethu uthi my brother isikhathi manje timyeka uma ungamyeki ungakhohlwa ukuthi ngiyambanga uzokwehla indoda an original man ifike ibonje uyadlala ifike ibhibhize iyathanda nayo le ndoda ukushada nomfazi
manje motion naye ungamqondi uzofika umnikazi wakhe. Lo mama yazi bafethu ngimxokele ngimtshela uhlula nje ukuthandaza. Uzothandaza kanjani phela? Ngoba nali iphubesi. Nawe uyathandaza nje nali iphubesi. Kanti yena lo mama lokufanele uyathandaza. Ethandazela nalo iphubesi. Manje lifibile. Mina ngiyakhuluma mahamba. Ngithi phubesi suka endleleni kaNkulunkulu. Suka. Mawufuna ukubona uNkulunkulu ezisimanga nemangaliso suka endleleni. Akusona isikhathi sokuphubesi lesi. Isikhathi sokuthandaza. Njoba inkosi ngeke isiveze izinto ngathi kunetenge eziveze. Nofika la every Sunday noma singekho thina ivele ingasebenzi ifihlakala. Uthothi ukhona umnikazi wayo ifihlakala phakathi kwethu akakwazi ukusebenza ngoba unkosikazi ngemuva amkhona indoda ngemuva eloke ibaba umfazi ibesebenzana masikenze nje besebenza mawona kwenyathelo uyangizwa dokotela unyathelo nje kuba kuyindoda efaka ibhulu yena mekhulumile ukhuluma kangcono yena nje mekhulumile mevula iBhayibheli yena usibona yena enkosi mevula iBhayibheli ucabanga ukuthi uvula iBhayibheli ukushumayela akubona lo ngicela ukukhuluma futhi nalo baba ngithi weba iyeke le hlezwakele ezulwini uNkulunkulu uzwile manje ukuthi uyaganga wena uNkulunkulu ukunikeza unkosikazi ukuthi akakugade wena ubona ibhola lokugenda ungayenzi lento bafethu ngiqinisile ngitshela yona lo mama asakwazi ukuthandaza nanti ibhola ngoba uzothi kodwa noma ngathi ngisaqala ukuyamthandaza ngisebhesi manje ubhizi kufanele kuma yonke into noma uNkulunkulu athi ufuna umthandaza kanti kufanele wema brother ufanele umkakho umuyeke ahamba ayothandaza noma ngathandaza 3 days okwemiyeke nje unkosikazi wakho ahamba ayothandaza ulale wedwa lapho kuleyo ndawo emthandazo ukumiyeka onizobothi ukusebenza kanjani ulasebenza ngama-verses usebenza ngomuntu asebenza ngama-verses thabethu bangalani abantu abanama-verses bangona nwaba abantu abanama-verses kodwa akonto khona abantu abangenanto abamaphambi kwabantu vele kwenzela izinto ngenxa yokuthi namakhosikazi athandazayo ngemuva yakoduka manje mofuna ukuthula ekhaya lakho yeka lonkosikazi ubizothini othe ngisho lonkosikazi ubizothini ngecebo uzosiza wena manje wena usiza ufuku elikahle wena uzosizwa kahle wena uzosizwa kulento uyazi nawe ukuthi wena uzosizwa dedela lonkosikazi ombone ngelutho uyazi umcabanga ukuthi alutho uwutho esithandaza izipho zabo azosebenza manje makuzodedela wonke umuntu nje manje avele njani a-operate kwi-office with gift yakhe